Umuriro ukomeje kwaka hagati y'umutwe wa M23 n'igisirikare cya Congo FARDC muri Kivu y'Amajyaruguru. Kuri ubu nyuma ya Kirima, umutwe wa M23 wongeye kwigarurira agace ka Kibirizi. Nyuma yaho kuri uyu wa mbere umutwe wa M23 wigaruriye agace ka Kirima muri teritwari ya Rucuro, kuri uyu mugoroba uyu mutwe wigaruriye akandi gace ka Kibirizi kabarizwa muri groupement ya Mutanda muri sheferi ya Bwito. Ku rundi ruhande Majoro Kimararungu yatorotse igisirikare cya FARDC yiyunga ku mutwe wa M23. Majoro Kimararungu usanzwe ari umusirikare mu ngabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubu yamaze kwiyunga ku inyeshyamba za M23, aho izi saha ari kumwe na M23 mu duce iri kugenzura. Ku rundi ruhande, nyuma y'urugendo rwa Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa muri Kongo, Jean-Yves Le Drian wahoze ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubufaransa yibasiye Perezida Felix Tshisekedi bikomeye. Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru RTF cy'Abafaransa, Jean-Yves Le Drian yagaragaje Perezida Tshisekedi wa Kongo nk'umuntu udashoboye wananiwe gufata inshingano ashinzwe kugira ngo akemure ibibazo byugarije igihugu cye no kurinda umutekano w'abaturage, avuga ko bamutoye. Aya ni amakuru aturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akomeje kubera intambara idasanzwe iri guhuza umutwe wa M23 n'igisirikare cya Congo FARDC. Wifuza kuzajya uhora ubona ama updates tuba twabateguriye, icyo usabwa ni ugukora subscribe ndetse ugakanda no kuri ako kamenyetso k'inzogera kugira ngo ujye ubasha kuba uwa mbere mu kubona inkuru tugenda tubagezaho 5 kuri 5. Reka n'abatindiye dutangirane n'iyi nkuru. Nyuma yaho umutwe wa M23 wigaruriye agace ka Kirima, ubu nanone uyu mutwe wigaruriye agace ka Kibirizi. Nyuma yaho kuri uyu wa mbere umutwe wa M23 wigaruriye agace ka Kirima muri teritwari ya Rucuro, kuri uyu mugoroba uyu mutwe wigaruriye akandi gace ka Kibirizi kabarizwa muri groupement ya Mutunda muri sheferi ya Bwito. Amakuru dukesha imboni yacu iri muri teritwari ya Rucuro avuga ko umutwe wa M23 wafashe aka gace mu masaha y'umugoroba kuri uyu wa mbere nyuma y'imirwano ikomeye yawuhanganishije na FARDC ifatanyije na FDLR na Mai Mai ndetse n'abacanshuro b'abazungu mu nkengero z'aka gace. Aya makuru akomeza avuga ko umutwe wa M23 waje kurusha imbaraga FARDC n'abafatanyabikorwa bayo baje gukizwa n'amaguru, bigatuma uyu mutwe winjira muri Kibirizi utarasha isasu na rimwe. Amakuru dukesha imboni yacu irereye muri teritwari ya Rucuro avuga ko nyuma yo kugabwaho ibitero na FARDC ifatanyije n'abarwanyi ba FDLR, abanyatura n'imitwe itandukanye ya Mai Mai, uyu mutwe wa M23 wabashije kubasubiza inyuma ndetse ikabashushubikana, bikarangira uyu mutwe wigaruriye n'agace ka Kirima muri teritwari ya Rucuro, aho uyu mutwe waje gukomeza ukigarurira n'agace ka Kibirizi. Kibirizi ni agace kafatwaga nk'ingenzi cyane kuri FARDC kuko ariko FARDC yakoreshaga mu gukumira M23 kwerekeza mu gace ka Kanyabayonga, ariko guhera ku isaha ya saa 8 z'ikigoroba kuri uyu wa mbere aka gace kakaba kaguye mu maboko y'inyeshyamba za M23. Hakomeje kwibazwa niba ku munsi w'ejo ku itariki 7 umutwe wa M23 uzahagarika imirwano ndetse ugasubira inyuma ikava mu bice yigaruriye nk'uko uheruka kubyemerera Perezida Joao Lourenço wa Angola, mu gihe uyu mutwe ukomeje imirwano ndetse ukomeje no kwigarurira ibindi bice. Ku rundi ruhande, Majoro Kimararungu ntakiri umusirikare wa leta ya Congo FARDC, ubu yatorotse yiyunga ku mutwe wa M23. Majoro Kimararungu usanzwe ari umusirikare mu ngabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubu yamaze kwiyunga n'inyeshyamba za M23, aho izi saha ari kumwe n'umutwe wa M23 mu duce iri kugenzura. Majoro Kimararungu yari umusirikare wa leta ya Kongo kandi ukimazemo imyaka myinshi. Ku munsi w'ejo yiyunze n'ingabo ziyobowe na General Sultan Emmanuel Makenga mu kurwanya akarengane kamaze igihe kirekire gakorerwa bene wabo batuye muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo bazira ko ari Abatutsi. Ikindi twababwira ni uko Majoro Kimararungu ari kavukire y'Umurenge kimwe na mugenzi we umaze iminsi nageze muri M23. Uwo nta wundi na Afande Colonel Byinshi Moyize wajyanye n'abandi 4. Mu yindi nkuru tuzabagezaho amateka ya Majoro Kimararungu
aho tuzababwira ukuntu yahanganye na bagenzi be 80 harimo na za mayimayi bamugiriye ishyari ko ari umututsi ariko akabarwanya kugeza banesheje ari umwe. Inyeshyamba za M23 zikomeje kwigarurira ibice byinshi ingabo za leta ya Kongo zari zifite, akaba ari nayo mpamvu bamwe muri izo ngabo baje kwiyunga ku mutwe wa M23 ndetse bakomeje kugenda batoroka igisirikare cya Kongo bakigira mu mutwe wa M23 uko bwije n'uko bukeye. Ku rundi ruhande, nyuma y'urugendo rwa Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa muri Kongo, Jean-Yves Le Drian wahoze ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubufaransa yibasiye Perezida Felix Tshisekedi. Mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru RTF cy'Abafaransa, Jean-Yves Le Drian yagaragaje Perezida Felix Tshisekedi wa Kongo nk'umuntu udashoboye wananiwe gufata inshingano ashinzwe kugira ngo akemure ibibazo byugarije igihugu cye no kurindira umutekano w'abaturage avuga ko bamutoye. Yagize ati, mu gihe umuperezida avuga ko yatowe n'abaturage ariko akananirwa gufata zimwe mu nshingano ze mu gukemura ibibazo byugarije igihugu cye no kunanirwa kurinda umutekano w'abaturage ayoboye, bivuze ko uyu ntacyo ashoboye. Jean-Yves Le Drian yakomeje avuga ko kenshi nta musaruro ujya uva mu baperezida bibye amajwi nka Perezida Felix Tshisekedi wa Kongo. Ku rundi ruhande, Perezida Felix Tshisekedi akomeje kunengwa n'abatari bake barimo na bamwe mu banyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bwe kunanirwa gukemura ibibazo byugarije igihugu cye birimo ruswa, kunyereza umutungo w'igihugu no kunanirwa kwambura imitwe yitwaje intwaro nka FDLR na Nyatura ndetse na Mayimayi imaze igihe yarazengereje uburasirazuba bwa Kongo. Benshi bemeza ko kubera kunanirwa gukemura ibi bibazo byugarije igihugu cye, Perezida Tshisekedi yahisemo kubigereka ku bihugu by'ibituranyi by'umwihariko u Rwanda ashinja gutera inkunga umutwe wa M23 nawe utamworoheye muri iyi minsi. Gusa hari abavuga ko Perezida Tshisekedi yashyize imbaraga nyinshi mu kurwanya umutwe wa M23 ugizwe n'abanyekongo bavuga ikinyarwanda ariko akiyibagiza indi mitwe yazengereje abaturage nka FDLR, Nyatura, CMC, EPCLS n'indi mitwe itandukanye ya Mayimayi yose hamwe irenga 130 ikorera mu burasirazuba bwa Kongo. Aho kuyirwanya, Perezida Tshisekedi yahisemo gukorana nayo bya hafi, bituma benshi bemeza ko nubwo M23 yahagarika imirwano, iyi mitwe ya Mayimayi izakomeza kuzengereza abaturage nk'uko yari isanzwe ibigenza mu myaka irenga 20 ishize. Hari kandi n'ikibazo cya ruswa no kunyereza umutungo w'iki gihugu bivugwa ko byarushijeho kwiyongera ku butegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi, bituma benshi mu banyekongo basanga ntacyo yigeze akora mu myaka 4 agiye kumara ku butegetsi. Ngayo nguko rero, aya ni amakuru akomeje guturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akomeje kubera intambara idasanzwe iri guhuza umutwe wa M23 n'igisirikare cya Kongo FARDC. Wifuza kuzajya uhora ubona ama updates tuba twabateguriye, icyo usabwa ni ugukora subscribe ndetse ugakanda no kuri ako kamenyetso k'inzogera kugira ngo ujye ubasha kuba uwa mbere mu kubona inkuru tugenda tubagezaho 5 kuri 5.